Haleluya. Angithathele lithuba bazalwane ngehlonipho lokukhulu babengwenya bake sanibonani abantu abadala egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Sanibonani phela. Usele bonke bobabe, bonke bomake bala ekhaya. Sanibonani bazalwane egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Lo shalom lesithekile bathandekayo sanibonani bazalwane. Amen phela. Hey bathandekayo. Ngalahleka kakhulu losesihlalweni kumane ngizame ukulandela protocol ngase ngilahleke ngoba bese kuyalahlekeka bathandekayo. Ngiyambonga uNkulunkulu lo ngiholile ngabakhona la ngenta la vele lamalanga bangivalile ukuthi ngihambe. Angisahambi nje bathi nje bathandekayo ngoba yafika ngatsele endzabeyala. So baba bathe ngasineke lapha kukhona into lekufanele kuyodibonga uNkulunkulu lesathi ithandaza sikuyothandaza uNkulunkulu wase wenda umuso. Haleluya. Walelo mangifuna imoto ekhamba ngithi no sengifuna kahamba kenyalo athi wena ufuna sikunikele lengagijimi lapha kancane ngoba siyakwazi wena tinkinga takho. Haleluya. So uNkulunkulu nje wenda umusa bazalwane sahamba sasizatofika la. Akabongwe uNkulunkulu bazalwane. Akabongwe uNkulunkulu emsebenzi yakhe lemihle esiyibonako emhlanje mana. Haleluya phela. Ngiyambonga uNkulunkulu bathandekayo bekithanda labanengi unfortunately bathandekayo kuyafikwa kulamalanga. So bayangcwaba but nje ngikhona labatangijoyina kusasa batawuta bathandekayo batawuhlanganyela kanye nathi. Ngiyakholwa bazalwane. Ngiyakholwa bazalwane. Hey bathandekayo ngiyakholwa. Yathi phela mbamba ngiyakholwa. Akawushayela sibeni ukuthi ngiyakholwa. Akawushayela sibeni ukuthi ngiyakholwa. Awubabe phela. Ngiyakholwa bathandekayo futhi ngiyamthanda Jesu. Kakhulu babengwe. Ngiyamthanda Jesu. UNkulunkulu ungendele umusa bathandekayo. Hey, kaze sithandaza manje. Angikhumbula bobabisile kwayo. Kaze sithandaza ukuthi uNkulunkulu akakhanyise. Wakhanya bathandekayo. Ngithambe ekhaya linganalutho. Mina bathandekayo ngasho bangikholwa iprayer. Ngese khawa kwangini. Ngemali allowance sengone college. Amen phela. Baqala ukusebenza konke lokwentiwa nje material yagesi ekhaya ngabe iTV, abe ifridge, ngabe yini. Kwathe kwangini bathandekayo. Sala ngasebenza iyamaka ngase ngayibeka enkulu. Ngamlayela mfana isithombe ngithi kanti impilo yami ikhulu manje. Niyafuka mina ngisemumva ngapha kancane bathandekayo. uNkulunkulu amuhle ngoba umuhle uNkulunkulu.
ngayiqedza ngayakha yami ngayiqedza ngathi mangiyiqedza ngeva ngikhanda imoto bazalwane ngeva ngikhanda imoto ngathi ngizekela ku spiritual father ngoba umuntu omusha kufanele abe nayo imento ayifayilelo bazalwane before you make a decision go to your pastor tell the pastor uthi babe mntaba wathi lo wami umfundisi uyithenga mhlawumane sekubabili hayi noma singiyidinga baba wathi masenibabili amcela uNkulunkulu ngamthandaza uNkulunkulu wangipha amandla bathandekayo ngitamnika babengwenya lakhe elikhadi mhla 19 October bathandekayo akusiko lokho kushekethisa bathandekayo step by step akambuki bathandekayo ngiyele ekhabu praise the Lord phela kusemphakathi silangene ku awuyi nje so uyaya lapha nje naNkulunkulu so ngiyakholwa bathandekayo ukuthi utasijoyina la lo muntu ngohambe kusasa bathandekayo ngesitho enkosi ngoba akukude lokufihlakele basalapha bonke bathandekayo usebaleni haleluya so ngiyamkholwa praise the Lord amen sithenga bathandekayo ukuba inzaba ye-unity praise God praise the Lord hallelujah lento imfise amandla bathandekayo unity praise the Lord sithe bazalwane tokuba inzaba ye-unity Genesis asifundzele verse abasinikele lo chapter number 11 Awu Nkosi yasezulwini awu uNkulunkulu wami verse number 6 Simakadze wathi asenibheke labantu basive sinye nelulimi lunye lokhu kusicalo saloko labatakwenda kude labatawuthi nabatimisele kukwenda behluleke kukwenda amen liyaphila uNkulunkulu wethu longcwele nasiba live lakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha nakulesikhathi uNkulunkulu wethu longcwele uma ngalo kithi ngeqembu yakho ngegama likaJesu wena simakathi usebenzisa umlomo wayo ubethile sive ukukhuluma kwakho namhla ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siyalamukela live lakho uNkulunkulu wethu longcwele in the mighty name of Jesus Christ. Father, we thank you, we honor you, our heavenly Father. Amen. Hallelujah. Amen. Ifumele babengwenya ifumeleni bazalwane balabasha balelibandla lesaba thandekayo ufuna lokuthi kubeke isisekelo lesikahle ngoba wase kwaphunyuka ndawo sesekuyonakala kanti ngifuna lesisekelo sibe kahle bathandekayo praise the Lord amen so banginikele indzaba ye-unity kanti sike saba letinkinga kulamalanga lapha lebandleni ngoba uNkulunkulu ufundisa itopic ngendlela entaba sama bathi akuhlangani sibathe senza lokhu manje akuhlangani ngihle sibathe sizama lokhu lona uyakriticize lona uyasola lona akufuni lokhu niyabona mosilento bathandekayo phela bathandekayo ngumholi mina leli so mangumholi kukhona nje umuntu noma umuntu bayikhuluma ngeke nje azayife noma yasibe inhlekwane noma yaze ikonze kwani but lento ngeke nje azayife and ukhona nomunye umzalwane lotawuthi lento noma bayikhuluma ibe yinhle but utawufuna ukuthathisa kulabanenge evela ukuthi lento yakho ngiyo yini haleluya haleluya so lento ye-unity bathandekayo inkulu praise the Lord amen lento inkulu kodwa akumane ngiyicenzele bathandekayo yona ngiyihlohla kahle kusasa lento ayikhuhleka kahle ko but namhla akumane ngiyicenzele bathandekayo amen ake ngithi babengwena libandla lelide banabasha alina future
a church without the youth does not have the future. Kahle kahle i-progress yelibandla simeasurisha with the presence of the youth. So if a church ayinayo iyouth, kusho ukuthi nelibandla lelo liyithini bathandekayo libusazi. Praise the Lord. Amen. Kahle kahle inqubekela phambili yelibandla simeasurisha ngani bathandekayo ngebantu abasha. In other words, the absence of the youth in a church kusho ukuthi sitawahamba babegwenya emhlabeni lisale lebandla lentando bathandekayo lifa. Kanti masibona abantu abasha ngiyasifiya khona sibe neqiniso ngokuthi ikhona inqubekela phambili. Oh, praise the Lord. Amen. Ngivumele bathandekayo ngiyayikentela nje. Praise God. Jesus Christ. Hallelujah. Jesus Christ. Amen. Now, ithi lento lengizama ukuyikhuluma bathandekayo. Once banabasha ebandleni bangawubambi nomsebenzi welibandla. Bangawabambi ama-values alelibandla. Bangayibambi i-vision yalelibandla. Bangayibambi i-mission yalelibandla. Then we don't have a church. In other words, umuntu omusha kufanele bangembuta ngema-core values ase-AEC awasho like never before. Kufanele umuntu omusha bangembuta umbono walelibandla uthini ubhekaphi afanele nje ukhiphe nje. Because the gospel bandla lenkosi is a baton. Unika lo omusha, lo musha uyokunika yabanye labantu. Saqeda abathandekayo yakithi. Sihamba kanye kanye. Ikhona amakholwa. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So uzelibandla abathandekayo liqhubekele phambili. We need the youth to unite in the church. Be in one mind Yeah. and have one heart. Yeah. Amen. Hey. Manje bathandekayo ungaba kabi lihle Nkosi yami. Ikhulumile yami labeshaya kuwela manje amathimu. Yivomba sikhulana la. Ushaya ngembona. Lento yokufika yebo. Jesus. Now, ungaba kabi night tonight. Kwakuthi ngifike lapho khona ngimtshela ngeunity noma ngimfundisa ngeunity ngingafiki lapho khona ngikhaza inhlobo nje abantu abasha abayi4 labakhona bandla. Ngivumeleni bathandekayo ngibakhazela abantu abasha abayi4. Hayi sase siyathandaza sakhaza ngo. Amen. Praise the Lord. Amen. Bantu abasha bathandekayo ebandleni bahlukene ka4 egameni lenkosi. One kunalami lesipita ukuthi it is the parasite youth. Ikhona youth babengwenya nema-parasites. Siyayihluba namuhla siyibona ukuthi hlobo luni lweyouth lelo ngoba akhona ama-parasites. Praise the Lord. Ikhona youth lesinayo ebandleni okuthiwa is the prodigal youth. Bakhona nabo balahlekile kodwa balangekhathi. Balahlekile kodwa. Jesus Christ. Samba kanye kanye bathandekayo. Ukhona nangesipita ukuthi it is the passive youth. Bayedlula yebo bakhona. Kodwa nje bayedlula. Bese khona lesipita ukuthi is the productive youth. They produce. Imisebenzi yabo isebaleni iyabonakala. Iyabonakala nje. Bayathela nje. Praise God. Praise the Lord. Amen. Akasambeni bathandekayo sikhazela ngoba parasite. When we are talking about parasite youth, still figure that verse, but Amen. when we are talking about parasite youth, sikhuluma nge-youth bathandekayo lethi makubenefita mina, me myself. Before when the tinto nje bacabanga yena. Before athathe decision noma ene into, ucabanga ubona phela masekhishwa kweshumi. Malingena lelo la kulelo akaticabanga bathandekayo libandla akamcabanga uNkulunkulu but lo muntu omusha lona uticabanga yena individual. It's a parasite. Utala utothandaza la utokutela uNkulunkulu ngiphe ukuthi nokuthi ithandaza ingeke inkosi izile imbali ebusuku nemini, but when it comes to giving to God you can't give. Can you see the one
are giving. Sonke sithi we are giving. Amen. Praise God. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Leyo nto lena bathandekayo lena. A parasite by its nature, it is destructive. Umsebenzi wayo noma likhabishi lakho ngaso ulifaka emakhabeni ulifaka emanyolo. Once kwafika i-afid yahlala yaqala yamunya, i-aim yayo is to distract. That is why niba naye lihle la preaching. Nithi naye practice. Manikeza practice abazi when you are people. When you are people. Khabela ka. Bela lokho una bafana bema keyboard. Wena mfana keyboard yini lento leshaya. Imraka luraf. Enyakhe is to distract. Jesus Christ. The aim of the parasite is to distract. Akhona abantu abashana kanjani. Lokhu silana nje ke ukahle ngoba nginathi mina. Kodwa ngithekile ngakithi. Ngithekile. Masiphuma nje la. Isibonile isikhethi sabantu bakho umbali wena Jesus Christ. Isibonile isikhethi sabantu bakho. Bese njena size sicela umthelo. Phela lo mbani uyathinya ukhuluma in a destructive way. It doesn't build akwakhe. Kanti la sithethe ufuna umfulu labantu abashana batawulakha bakho. Woo! Kasalwane, ngifuna makho. Amen. Kasiya. A parasite is less concerned than about. Akanenzama ukuthi ivame uva kanjani, akangenelani. Futhi lento ayikhuluma ngiyamlimata noma imenta kanjani, noma into amkhipha esotweni, akangenelani. Uyabona bakangwenya uma ufike uthi ngejala kangwenya nelaphuka ngwenya. Uthi yabona lento edlala iJoji mfana. Ungakaphinza mina sini. Praise the Lord. Amen. But uma uthi ngegwenya asesiye practice. Ngesikhathi la Tukuthatha ingoma ibeke phansi ibeke phansi utayijampa sayithola. The more ayenta lento lokho nentshela perfect. Because the skin is nature until it is perfect. Jesus. Thank you. Akasibuka ama characteristics emzalwane lo parasite. Yes. What umzalwane lo parasite? Immoral. Asa immoral. Abanawo bonke balizinze kwenda konke. Manje ukwentela nto hayi iBhayibheli lithi. Ukwentela nto hayi iBhayibheli lithi. Lokhu ke ukwentela ivesi lithi abakuthenga baphela. Ababathi umfundisi imfana. Kaze sibo. Akuhanjwa kanjena. Endeni lomusha. Asikwatini umfundisi. Sine si 21st century sebapita ngalabo bathi ngiba2K. Siyambonga uNkulunkulu asikafiki kuwo nje. Kodwa bese bapita ngaloko bona. Oh praise the Lord basalwane. Oh praise the Lord. Lo mzalwane lo is immoral. But immoral ya immorality yakhe we justify. Yeah. Wababo ngempela nje. Manje basha asitsheni la stokina noma stokwendala. Manje washini ngisesikolweni mina ngiphume ngawani ngisayewasha. Sothi nje ukuthi chuchu. Who justify in immoral behavior. Yeah. Praise the Lord. No parasite has got a violent language. Wakomuva abengona inkoleni ningarecord ikhiphe online sebekabenda. Wakomuva umsalwane basi bamtshela ukuthi ngokwenda wrong athi ngijwayela kakhulu. Uzokhiphe online akusho uNkulunkulu. Jesus. Azumjwayela kakhulu lokho. Kanti umzalwane expect ukuthi abe ne-humbleness, humble character. Makuthiwa lokhu nalokhu akwentiwa abashona ekhoneni lakhe afika guqe phasi athi uNkulunkulu osezulwini uyamkhula nabo babe sebavele babonile labanye bangitshelile nisithe ngosifihla mngunu bami. Kuba mzalwane lokholwa hawu nini angisho nini bala AC kodwa nini abasiba bengwenye abantu babo senifika lethi kakhulu hawu mfundisi phela nabamentela vele into ekhaya sinemfundisi siqala sipheke emakhaya siqala sibe busy before sitelana justify
ngakho ngisho kwentaba ukulangathelela abantu khalelani lengakaze kuqolesise. Praise the Lord. Amen. Labazalwane laba, they are disobedient. Eish, hayi abeva manje. Abeva. Phela mbaba phela. Abeva. Yey babekweni, abeva. Abe-teacher bazalwane by profession. Yalo uthi ukuthi into emhlobo lihle njengekutshela umfundi wena lofeyini. Okay. Wena lofeyini. Okay. Okay. Ata safela sokuthangaya kuthelo. Manje ubekuyilungisa nje lapha. Ngiyacela balesema. Ngiyacela bathi. Kodwa umuntu umtshelile. Labazalwane laba parasites babekweni they are disobedient. That is why makuthiwa nethani kweshumi yena ngeke. Hayi ukuthi akayithola imali. Uyayithola imali futhi ngaleli ndlela lafuna ngayo but nje ukukhetha kube option. Kwakusi I want to it. Kanti bazalwane akakunceni uNkulunkulu. Futhi nje akana stress sakho. Noma uyilethile noma bayilethi akasibhayisa. Simshiphele kakhulu. Praise the Lord. No, it's a fact. Akakunceni uNkulunkulu umuntu. Ndiyafuna ngiprove bathandeka ukuthi akakunceni. Akakunceni uNkulunkulu umuntu. Uyasuka sawula wena lokubangibhozo kwathi disappointed. Yithi noma disobey kwakho. Uyasuka uNkulunkulu lenza abantu. David umfana omncane usekhona ingozi. Uthi nanja ingozi. Because uNkulunkulu uyakureplace nje uphila saka. Sisimfake komdini yelibandla sakwethemba. Ungashumi akureplace. Sesifile maparasite. Ngeke ntombi sinekele badlali lethu bethulile kanje. Sineleke ithisi emakholos wa attack ngalesikhathi ahluphekile. Yabona wahlupheka nansi. Yalo nje lokungila isound yethu ihlukene kabili. Iyongcwabe emakhala amabili lamakhala amabili ashonele. Kude ngisho umunye ngiwo losonza lesondweni. So but siyofuna imphefumulo khona. So I praise team is split into two. Kumele usikwetha ngekho useBatlas ngiphile yokuphumula. But thine lesisele behlukene wena bhekane wena uyasetshenzwa bathandekayo. Hallelujah. So lapho lokwendeka kolelithi sebaye esondweni ukuthi bayathi ukuthi lelabandlalela litakwendala bathandekayo litangqwaba. But zonkelela sondweni khomunya bathandekayo ungqwaba. Sesiyaqala bathandekayo. Hayi bathandekayo sicela amandla siyabe sesakafenisi umuhle fenisi wethu bathandekayo. Siyabe sakafenisi sicela amandla asuku umthandekayo athini bathandekayo. Angimi. Praise the Lord. Angimi disobedience. Phela mthi sizokhuluma ngale nto unity. Noma ngabe manje kude umgogo uhlele ekhaya. Aliphume igabha lemayela. Khombisa ukuthi ngibambisene nani bathandekayo. Nalombono. Phela siyothanda lela mahelo. Lala masi futhi akaphume neliphuthu uhlangane sifike siqale phansi sibeke indishi enkulu sihle siyasebenza umsebenzi wami bathandekayo wenkosi. Khumbula le nto ngathi takatheni lekusethini bathandekayo. Leta kuphela asuke ekhaya lomzala bekuthi nje uyasetshenzwa esondweni athi ngilethe nangu 20 rand ude manje ajika pizza buye ekhaya ufuna lenhlitiyo ngoba unity yakhiwa inhlitiyo. Salwa beningisaphi ngidela lo salwane oyiparasite ngesingisi kunegama lithi vagabond. Lo mzalwane lona akatshelwa ukhandele imtshelo kwakhe kunjalo nje akanayo imeluleki. Hayi nje impilo abantu abasha lokusithemile kumqoka ukuthi umuntu omusha kube khona umuntu munye emhlabeni lomesabayo. Mina nje noma ngabe ngintana umfundisi wami makangeva ukuthi sengente kokuthi umfundi hayi ngoba kuthi ngihloniphana ngoba iBhayibheli lithi masihlule kakuhloniphana abantu abasemhlabeni kanganani uNkulunkulu esingamboni. So umqoka umuntu omusha kube khona umuntu emesabako. Ngiyaye ngithi bangihamba ngale moto yemfundisi iveni yakhe lihlaka Nkosi yami ubone abantu bethatha ihlahla bethatha insaba babaleka. Khona ukufundisa lokho ukuthi ngiyalisaba ngoba hayi noma ingekho noma isekho sendleleni kwente nje lapho kwayo.
kungisithile lokho nathi kuthi kube khona umuntu engisabakhe hayi bathandekayo angifuni nje ngicela kancane ukuthi wami umfundisi kuthiwe nje uve ukuthi ngingazi inyanya no futhi makingeva ukuthi konke edlile kabi bengihlupha kungikhathathe ngiyakhona ngisho kulala ngicabanga ukuthi ngihluphe ebusuku wena Nkosi yami Jesus Christ Nkosi kusisi abazalwane laba parasites they are selfish ikanti awonani phela wena uyabona ukuthi la ekhathe bandleni nangiya uthi ngathi impahla kodwa wena uyiphinzi impahla angeke nje uzumpe ngisho yini kodwa ngigqokisa izinto na waba mfaka uNkulunkulu kukwamanye ngingayade empilweni babe ngoya ke ngilishanishe lokho ufika umnyemanga ngibeka imali ngibekele ukubhadalela lo mntwana lekhaya school fees ufika lo mnyemanga ukugulelwa ngumntwana une asthma but abengathi noma ukuthi une asthma ufuna lo mntwana ukuthi aye esibhedlela for sure siyathi bathandekayo ukuthi esibhedlela kuyendeka lo uyafuna ungakuthola kwathiwa ke akaye e-private hospital uthi mama and mawubuka lesimo sakhe ngafa noma benelungu so uyafika noma umuntu oboleka le mali yangathi hana le mali ye-school fees bo ngabe sihana le mali ye-school fees kuthi mama ngathi ngiyafika emthandazweni nempeza wahlaba ngaba bathe wahlaba ngaba sengiyathi simisa ngazawumele ngisekikhiphe ye-school fees emali phela kuthi lo ngamathi umuntu January ukuthi inkingi kwathi ngathi ngilele ebusuku ngaba sengiyathandaza ngeva ukuthi angiconnect manje lento lengijwayele ukuconnect ngabuye ngahlala phansi ngayikhipha leyo mali ngamnika ayizange kuwe even today but uNkulunkulu sombusise even more leso school fees sana wallet ngasa ngizange ngaba wallet ngaso lalela yikele kuba selfish lenza bayebe united thina abantu labephanako ungahlali ethi impahla letinene kanti bemfana lethi singabo la amen praise the Lord amen athi siselo umntwana lesombe bamthethisela ukuthi ufaka ithi uyafika nje lo mntwana ufaka ithi vele ngilana ngokodwa manje sebamthatha lapha indawo sike ngokuthi ukuthi uphi endlo wale bandla lutho uhamba umfutha ahlola ukuthi ngibani ongasithe nabantu aba-5,000 balambile uphi endlo wale bandla lo mana sitholela umfana nje lonethi imfanyana nje lethi 5 nabo fish labangu 2 umane kuphile nje la umfana nawo uphi endlo manje singelenzelela ke lapha kusilo mntwana kodwa uthi sisonga uyasho ukuthi uphela kwabo lo awungisithi lokho sekuqala ngisacela labanye bamzama bamangala umntwana oduka kahle ketinto masakha unity bathandekayo we ought to give sele ngaba parasites sitomunya phela igcebo uNkulunkulu masibuye lapho asinesi lutho uNkulunkulu hayi bathandekayo ayihambi kanjalo ayihambi kanjalo ngithithanele imazalwane usiyaphela uNkulunkulu ngiyalila angifuni niphumela nemehlo labovu bathandekayo ningekho transform ngifuna niphume transform babe ngoya kabe bethe stress bazalwane baba parasites nabethe ukuthi umunye lapho esibazo. Praise the Lord. Amen. Umzalwane lo parasite angcine nawo akekho committed. Inzaba nje phela i-commitment ngiyishisekela nalokuthakasa nje ukuthi lamhla so sife ngawe mfana ukuthi lamhla so sife ngishawasha teacher ukuthi lamhla so la ushaya chorus kule jakiwe kujaba ukuphatheleka ekonzweni lapha ke amaparasite abekho committed ubona ngani babengwe bafuna kwathi sithumayela abantu mangabe kushumayela wena mina ke unathi no angikhathi wathanda ngini hlala ekhaya athi uyambona nawo lo hlala ekhaya nomzalwane lo mbani MC ongani mangabe mhlawumbe nginemnike lo phela kwenyanga wenyanza imfundisi ngiyabekisa ngendlela kanjalo lo mthandekayo lona kodwa lapha enenyanga hayi ngini hawu awuyi so uhlula shokuthena Robert Singh
loko kwa 10 randini loko super lo sofuna kuthenga bona nje ngoba phela uNkulunkulu akakukali usiganana wathi ubukalela kusuka khona ngoba ubukalela kusuka khona bona bazalwane ngirifa imakho yes ukuthi ukuba kuyenza angiyi sohlele ekhaya Jesus Christ asethe bathandekayo sinalapho lesithiye prodigal youth. Prodigal youth ngiyabazalwane labakhuliseke kahle. Ngiyabona mos. Bakhuliseke kahle. Baya ka Sunday school, but ithola imfundiso tase isitonke, bathi basafuna ukutesta ngale. Ngiyabona ngale ngamakhelwane. Lapha kuthiwa khona sothela ngikuglishini isibathandekayo. Ayisebenzisi lo. Praise the Lord. Sing them put lo. That's what corner. Here is the God. I mean get to come here. Here is a car. Ute ukitchini bathandeka ute ne driver's license. Kodwa ukufuna bathandeka. Uthi imoto lokuthandekayo ute ngisho bathandekayo driver's license. Abafuna uNkulunkulu walekona, bafuna likona lapha. Sinesathi siphesholo wethiwe emotweni. But sesibonile wethiwe abantu lamala. Uthelo nje abantu ubona idlozi lenzala. Kuba sekuthi umuntu omtsala wentuwana. Mina ngizanga ngabathandekayo ngisesaba kubeka labo mkhulu bale badle intandla. La ihlobo manje bathenzela ngizama bahlonipha labantu abatsala kuba lethulo letimhlophe because sile sikuthitha livangele ngesizotha nangehlonipho. Loko nje ngikhambe ngigijima babefuyile. Sengihloke emini omtsala maye babo. Ekwamake nebantu bakhe. Praise the Lord. Labazalwane lokufundisa kahle babengwe. Usithobatane yase AEC emelebeleni. Yenta kanjeni, ihamba kanjeni, ithiphatha kanjeni, but athi makafika labantu mathatha. Athi ngisafuna ukufana. Lomzalwane lo prodigal, ibehavior yakhe iyawaste. Singana lesikhathi. Phela mina ngingakhuluma nje. Yabo. Amen. Lomzalwane lo bathandekayo uyakuthanda waste into. Mfundisa abantu bami esikolweni. Ithi yini? Wena baphuma leni account 500. Wena baphuma leni 10 rand. Wena baphuma leni. Nithi nathi ukothe. Bathi yini isikothe? Bese mina wonke umbana la. Ufundiswa nguMesefa. Lesikothe. Kuthi umbana lo desikothe. Ufuna ukuthi ngaDisemba umuntu angitshele ukuthi uthenga ipremier fundisa mina. Usumbana bathandeka weSwati. Amen. Ufuna umuntu abe nesikotela la. Ayimele ujwayele waste. Because a prodigal member ujwayele waste. That is why we are having Christians. They're driving luxury cars, but they can't tithe. Mina bathandeka amenzaba naleni. Wayisha yonke, but leko sho. Hayi hayi basalwa. Ngatsaka mbanga kahle. So they waste they waste a lot. They are born good and they are raised the good way, but they always want to test. In other words, laba wena lihle lunyawo lunye la enkosini uNkulunkulu lolunye la lephasi uva ngapha aphinda aphe ngakuphi bathandekayo. Phela mina ngisho wena ula makufika osini umjabulela uNkulunkulu umthumise ehle uNkulunkulu sijabule ngoba phela inkinga yethu thina imistake lesayena we measure i-success yekholwa ngemike kanti i-success yekholwa noma i-dipstick ya oil wenkholwa sihlola ngale masekuphila. Bazalwane bayafuna ukuphila nombhoko bazalwane okwathi omnye umfundisi masengwane wathi ungathi bangahlala la emva kopulpit kuphela nje ngoba basuka khona basakhona. So lento yeba ngumuntu omusha lofuna ba united nalabantu ifuna ukuthi sonke masilanga ngethuba sonke sigibele ngethuba ungathi lolunye lwemuva lolunye lwembili ngoba kuyangusha umoya womuntu. My characteristics of my prodigal members.
Characteristic number 1, they always desire to taste the world. Mbanama, mawuhlala lesitayela lesinalesi utawumitha. Hayi, akanime ndimona. Safuna kubona khona. Ngitshela abantu wami esikoleni ngithi mina, yabona mawufuna kuba successful empilweni, phuma ubangani, nabanganjani bathandekayo, nabangakholwa, noma abangani abanjani, nababi. Ukhanze umuntu umtha, mina yomkhazi ihlele kutsako bathandekayo. Ngoba ke senyanye nje sitsako. Ngisinyanye ibamba phela bathandekayo. Kodwa ngesifuna ukuthi sithe uNkulunkulu. Amen. They always desire to taste the world. How? Ufuna ngenive nje kanye nje. Nithi. Manje inkinga khona ngayo mama. Uthi ungathesta mawukhamba enkonzweni. Uhlale kuze kubeke idumane liyobona wonke umuntu emagwele. Bathi mabakhuluma bese bathi lolwalula. Awucabangi nje. Lolwalula. Uthi makufana kana khona sihlabela ukuthi kwakunabani. Hayi ukuthi akasekho khona. But sekwasuka nini lesezulwini. They are wasteful. They are waste. They are waste. I don't advise nabantu abasha. We advise ngento lesibona budgeting. I-budgeting inama rules. Mina nje budgeting yami ithi 40 30 20 10. 40% income yami is for needs. 30% is for wants. 20% is for savings. 10% is for God. Iphela budgeting. Angeke futhi lapho. Noma ngabe kuthiwa ngiyeva ukuthi umpintsha kanjani, mangabe nje 40% wami uphelela la uphelile. I don't waste my resources. I don't do that. Praise the Lord. Amen. I don't do that. It's very important because we are united. Sihlangana. Uta waste wena lihle. Anga waste ifam bese abantu bazawona. Anga waste ifam. Emva kwalokho utavuka yini kulihle bona. Yini phela usidivide. Hey, phela bonke behlelane ngefundisi. Siyathandaza baleni ngebuka nikanye, sithandaza into yinye. Hey, bayiqasha leqembu. Masala mina kunjani ka? Hey, yangihlupha lento yami imali moyeni. Ngoba mulethi into lethu ethi sidivide. Don't waste your life. Because the more uthatha impilo yakho uyinikele emantombataneni, the more uthatha impilo yakho uyinikele ebafaneni, you're wasting your life. But I like the prodigal son. The prodigal son was a man of integrity. Wathi ngingathi mate ngifise ngeke kodwa ngize ngihle. Oh Lord. There is the carried away. Kulula nje uthatheka. Phela buka ngenyanga umfundisi. Uyathi ukuthi kwafika ilebulesha khona kumabhokole besikhule ivame sifika senengwa. Naku lapho kumathi khona umbuwela. Uyabona lokho kukhulu ngomasana. Awukunqane lokho la. Bese la ugcwala umo ugcwala uyalenga. So bakubhoka bonke bathandekayo. Bosemini hey. Fene nje umshumayela ungamama. Namje vele sengivele ngifake bona bathandekayo. Akubona kusiko bathi nje yini sebenga la ngemva. Ufakaza lo mngani wethu lengwane uthi ngathi ngifake iskipa lesibhalo ukuthi ucondomize. Ingene kumfundisi, sibhalo ukuthi ucondomize. So yena lo ukuthi fene what kind of message am I ministering in the skipa sakho? Is the carried away ngokumukeliso lethinto vele sisanguka kuso. Laba there is the carried away. Kunemoya khona kulaba bema-keyboard lamalanga. Sebakha i-network. Benda kanjena. Angisho yini ninenhlakile nina khona. Sebakha i-network le kanje bathandeka. Hayi, bathandeka mina ngisakhona ukudlalela. Nginenkinga personal problems. Hambe niyofuna lo mdlalo. Athi ndamkhaza dlala nini baba. Ngibeke off etafuleni. Etabu yatodlalela nini. Asibantu odlalela nini. Asuke lo ayekulena phela sitabo sebathi nayo ufuna i-offer.
Praise the Lord. Sebakhi network yama-offer nje. Usuka ngalaba phume bayena. Basuka ngalaba shone na. Those are things that we expect. They are easily carried away. Ukhamba isystem leyo, kune-Babylonian system eBhayibhelini Nkosi yami. I-Babylonian system mawufika yayikushintsha igama. Mangabe igama lakho ngumvusi, ifika i-Babylonian system ungavala. Praise the Lord. Phela kukhulu bathandekayo, amadodana amathathu. Phela bagama bongasiwo lesiwane lesisifatholako laboMeshaki nabo. Bongasiwo amagama abo lawo. But i-Babylonian system yawashi. So kwenza ukuthi kusuke usitayela ngokuthi nje sebabitana amagama onjayabo. I'm easily carried away. Nawe so injayabo. Laba prodigal, they keep ungodly friends. They want to question your faith. They want to question your what? Your faith. But I'm not about saying, Lord, Bible, lapha kufanele ungathi nje imbuti Leviticus chapter number 11 bakushila those things kanti umzalwane lo umzalwane bamba bokwena he keeps godly friends hleli makhona nisinyakoka nje phambi umbhalo lihle nisinyakoka nje phambi ngesambulo nisinyakoka nje phambi sambulo lesikhethu kwetambulo you know bazalwana yini into lemnanzi njengekuqa nenkholwa ukabambuleka tambulo. Let's look at the passive view. Just don't tell us about it. Then you are passive. Get back and go. You are not going to make any claim. Get back. I don't care what you are. Let's tell you. Mulana, let's see. I will love the son way. We can't go na. Ora jangene na na mabuta. Noma kuyasukuna kuyadanswa noma kuyathandazwa noma kusiliwe utawubuta abe khona but afike endeni noma sekuyanikela hayi ukuthi ayikho nemali ikhona but nje angeni la. Never shall about I don't care. Because never see united and belebele. Since I never shall about I don't care. Yes, me I saw. Never saw any lava, never a fool, put out of Wayne, some way. But for now to a swell on boot, Baba corner. Oh, Jesus Christ. But you never go back. But I don't care. Hasn't anenza abantu masekushona noma khelwane wakhe phela sempelele nje umuntu omusha wale bandla ayumelela bandla nasembelebeleni afika kuthiwe isibabonile abantu abasha bale bandla bangenile basebenza I don't care. Emma characteristics were one, they are good in making excuses. Come Friday, come youth in the sky again. Come Saturday, unalo wasebandleni again. But Sunday, ugo. Mawuthi okay bathandekayo siyahamba ngiwe camping. Ngizipita ngalo masekela thamisi. Ngipita ngalo masekela. Yes. Yeah. Phela kuglishile bazalwane Jesus. So kuyiwa usekete kuphi kuyobanjwa inkonzo hayi ukuthi uthi imali unayo imali but nje I don't care I shall excuse. Hey, my mother is not okay. So I'll be busy bazalwane but I'll see her going to come. Praise the Lord. Thambe embelebele isibandla likhulu ngapha. Thambe camping 2 uyabuthi asikalo second hawumbelebele. Phela siyenathi mina libandla likhulu kodwa ngathi ukwente njani ukhona ema-passive. They just don't care. Labazalwane laba betha umdlandla elibandla. Ubona nje ipost yakhe ebuhlala. Makahleli nasitulweni of Jesus Christ, my Lord, my Father. Makahleli nasitulweni ngekhonto
abaze babengwenya haleluya kumdlala inkosi yami nakuphela imbuzo bathiwa amen wekuqala kumemnyama akanawo umdlalo Hengilomela siyathumuya umhlakaniphi emnini siyathumuya ayikancane manje siyathumuya siteleka size siyishaye hey kukhona le nto engayibona siweshaya bese ngathi bekanjani labafana labo sikwenta konke kwamalanga bathi yena akumthinzi lo uyathi-ke ayimthinzi worship ayimthinzi praise noma sesibhedesha akasathi kodwa ufunani yethu uthi laba kuma-2000 hey uyabona lapho kwakwethu usekuthini ubathi wethi umuntu ukuthi basalone kwentekayo uthikona lo kabane I just don't care akanawo umdlalo uyathi kwala noma bona liphepha nasonweni lihleli laphasi phela inja uNkulunkulu lesikhathi ukuthi ihleli ikobile okumthinzi lokho bathandekayo okumthinzi uyathi ukuthi bayokwenza ngokutshela isecret kunemthandekayo la ebandleni longamqela uthi ngicela ukumkhiyela lisoko angakhiya kumahamba hayi ngoba kakufa I just don't care sewayakha lento la ngongweni bakuthi ukhiya isondo kwabobani nabathi ngokunathi ba yes nabethi sithembile vele mkhiwa ngusithembile noma ngakushiya umfundisi wathi ebeyavumile ngicela umkhiyele lisondo ungeke akhiye yithi ngusithembile I just don't care Jesus Christ kodwa ngiyathanda ngasembelebele ngiyisiba zalwana akunabi khona umzalwane because I don't care But kufuneka bazalwane bathathe sihamba nalabadala bethu nalabanyani bethu sifuna uNkulunkulu hayi labalingisayo labazalwane laba they are lazy they are very lazy kanti kuyasetshenzwa khona angahlali kakhulu angihambe nabo labazalwane laba they've got a weak prayer base. They're very weak in prayer base. Angel people laba phumelela into entaba akusiko labathandazela altar mulothandaze ekhaya mabafika altar ukugwalisa lokho labathandaze ekhaya ngoba umthandazo lomona wona lo wentiwa nguwe emfihlawanweni nabazalwane laba bayawuthanda umthandazo mathiwa babengwenya ungabe nje usika ngicela basekusasa nje ufuna baqashiwe wathi kahle usafunza usekhashana noqasho bathi utabanda utabala ujake ini bathandeka uqasho bathi uqasho ukashana nabani na hey uhona umzalwane ngithi bathandekayo magcine ngimmetha uhlala phasi ngimbuza ukuthi uyathandaza yini ekhaya sesihlala lapha ngicela umthandekayo umthando olungampilo ngosipho sesimbuza umthandekayo ngimbuza uyathandaza yini siyamcela lo umthandekayo sondweni sicela sibonge umnikeli abe wathi lokwele sabathe phela sibambathe owazi la sijaka ukuhamba la isibamba sika wathi lapho sabalala bagulayo phela kulethi into lethi divide apho lethi wathandekayo phela le division angasibambi bakangwena umusho likhulu kuthi siyakwamba umuntombazane sikhiphe lawini emfana no sibambana leqala thina siyakholwa la ngoba ukhona umzalwane wathi sisondo liphuma nga1 phela nga1 ufuna kwenjani bathandekayo wa so mawuthabe wona solumbambelelo ufuna sesiyophuma ngabani nga4 yebo thandazale kamngelelo so right ufika lana somntu simaye siyabonga baba ngithandazile mangedwa ngathi ibandla lakho libe khona nabo abasarwane ngiyababona hawu maye siyabonga baba
ngithandazile ukuthi bantwana bakho banikele la umnikelo siyawubona ngithandazile baba ukuthi kuncike inkosi yambe kahle thina ifikile la isiyabona futhi ubongithandazo ukwentele mfihla kanti umnikelo bosi laba sesibhedlela baphilise baba awusisiyapha lapho babengwenya lemkhulu badvesi lapho njalo ushumayela ke inkosi la ngobhedlela sibume nomnikelo that's a week so makathule thuba ngoba lenkinga yokuthi ukhola mbamba kuphatha umbhobho isibulela itasita kanti ukhola mbamba kunakulokwento emfihlakalo mawuyedwa la athi phothuluke bazarantindlela tibheke ema-altari ibe khona i-altari yakho la uhlala phasi khona kube nguwe wedwa nankulunkulu mbukani bese uyamtshela ukuthi enkosi mina lokhu nalokhu kuyangihlula labazalwane lapha babegwenya abekho realistic abekho real nikananaka bazalwane ukuthi sinemakholwa asesinempilo yangekhathi esontweni nempilo yangephandle kwani kwesonto asisekho real yebona lento le ukanti umzalwane ngala uthi lokho kwentiko bazalwane bathi ngale yena wena lola sithe yena kundini impilo yethu ayisekho realistic yonke into ayisekho original but most of the things that we are doing they are fake so labazalwane laba ngeke usidepende kini because vele uyidlula makanga ingintela ukuthi wentane nabathandekana uyidlula akekho realistic cela sibuke nabazalwane abaproductive bese siyathandaza masikhulumane bazalwane abaproductive sinokuthandaza babengwena ngoba sifuna kwakha le unit sikhuluma ngomzalwane lo useful uyasebenziseka sikhuluma ngomzalwane lo efficient sikhuluma ngomzalwane lo focused sikhuluma ngomzalwane lo oriented sikhuluma ngomzalwane lo always willing akangemwa akafushwa praise the Lord amen hey sake sakhuluma ngomntwana lebadleni phela sisile siyathanda ukunqoma umuntu emhlabeni abahlisi manje kwasikolo ukuhlabela kahle ngokuthola uzokuthola nalahlo wadilo wasenze okay lana shothi ngimngedwa lokuhlabela lesoprano sihlabela itente mbamba ke thina badle itente uyalana itente ingoma ithi hlala mwenda la so manje nguyedwa la connection lesoprano manje sike simtshela hayi no sisi phela siyamotivate abazalwane awuyishaya sisi manje wakanye lo mzalwane wagenothi no akahlale phansi ngifuna ukubona ukuthi batawukhona imali ngekho mina akasekho productive umzalwane lo productive nothi le ndlulela kimi ayisiyo yami kodwa yababa lo sesizulwini ungithumile nayo ungithumile nayo you know bazalwane angane ngaba stressed because every time ngithola invitation bazalwane akwenteki ngibe stressed ukuthi ngidawuhamba ngapha kubuhlungu ukuthi uyoshumayela enzaweni ugibela ibhasi ngathi ngayigibela ngalomnye umnyaka kanti ndawuhlala entombo ejale libhema imboza ngafika lena ngiluka imboza ngathela spraying ngaqonzi sengimangalisa ukuthi bathi lemnye kulenduka imboza kuyaphi mina ngiyafaka iposta nje vele kuhamba umzalwane lasi ikhona imoto yami ngahamba ngayo they are productive to the church ingeke uNkulunkulu ingastress ingabe frustrated sasa bathanda kahle demonstrate lokuthi kahle kahle sithokwendani la in the kingdom masikhuluma ngekuba united nani sibheke amen praise the Lord amen you know sine ebandleni we fought a lot yethu iyothi mayekembeni gibela ibhasi
sakufana ukuthi umuntu obathenje noma veni kwebantu ukhashela nje no safana ukugibela ibhasi nyalo nje bathawe camping next week mhla ka4 base camping fortunately ke leyo uyithutana mayithutana ebhasi sithe kwento ngebhasi so le bhasi silungiselela thina libandla before because kule bantwana labadanga from families lapha yalutho khona but because we are productive Christians sibenzise mina ngithatha 300 mina ngithatha 200 sihlanganisa into ethethayo because we are united. Amen. Phela mabandla safile ukuthi nalo tibone nalo tibone wathi tshela ngosini kanti iqiniso lithi asilingani. Praise the Lord. Kule camp lesiyakini kule bantwana kufanele babhadalele ngivamisile hayi ngomunye imali but sibambisene ngalombono sibambisene ngalokushikashika. We are pushing the change. You're being productive. Kule makhaya bathandekayo phela inkinga yathina emakhaya sesanaka nathi nesodwa ngesitakhuluma sasakuthi sina sikapitelwa ukuthi ukhulisana sodwa but sibitela ukuthi ulenzelwa ngubani wena utshela bakhe sisiba united flobo united umbono kufanele ukuthi bakuthiwa kushoniwe lapha kulekhalela siyathi ukuthi lokholwa wala lokholwa la ibandla sisi wena ene rice na rice babone ibandla lithi ma rice na 20 bazalwana sinalutho lebandla seyimeli ngeke ngoze ngiyacabanga babengwe so ukhuluma nesibindi usafuthu ubeke ma rice na 20 la ngokolo bese uthi yini lenye bathandekayo sitabe isikole bathandekayo si-available nenkonzo siyanibambela seniqale ngifuqa lamazayona bafukele eqeleni lapho kibhoplay mina usiyaluma ujake ini bathandekayo inkonzo sesikwatethile sinemazayona sinasikhuluma kakhulu lasho sound youth abalelo chota tinkulu makeba ngicela ukhipha iveni itawubela ngithi mixa tinkulu kwebandla akunamuntu losonza lebandleni but we are dealing with the gospel. We are united. Matthew 28 verse number 19 go ye therefore lento yokuthi engobeni utawubona umfundi sesihlulwa ngabala bantu wakhethe imnyama lejazi lempofu nesibholo simhlophe la tu sesihlulwa ngibo bathandekayo baphuma engobeni bafolose bahlabelele bemnanzi benjeyana bamsebenze uNkulunkulu ingekuthi khona jumela ngesibinzi ngoba sasijumela kube khona jani chorus la awuthumelani babengwena hlabele wethu umuntu hlabelele wakwabona ngazalo beMC kube ngumshumayeli lithi ungwabe sele angane nokubona lelo makholo ziyasho ingeke lapha phakathi leliba umzalo lo productive umzalo lo hlala ready ukuthi mfundisi ngabe ngibambisa ngakuphi ngabe kuphi la ngidinga khona kuna kuthatha manje emsebenzini angikhoni ukuthi bazalwane nayimoto yawo ngani ukuthi umsebenzi welibaba useje wena they are concerned with the growth of the church. They are concerned to see the church expanding. They are concerned when you playing game. Praise the Lord. But minutes now, why more is why this one? Satisfied ukuthi ngiyathi ekakithi sonke siyale sontweni bazalwane ngiyayithi babengwena ngathi uNkulunkulu angathi amasesihlulele angasibuthi ke komsebenzi yethu asingilandzele nje abantu babo 5 lute nabo enkonzweni abafuni boholiness ngoba vele lokho kuyahlula abafuni lo but akufuni nje into lelula cela abantu aba5 lute nabo enkonzweni ulana nje kwena bakubasele kabaleni bazalwane ngihleli ngimfundisa about 10 years ngitrainwa ipastoral ministry umfundisi bekathi la bangiphuma la
wonke umuntu uyaphuma uye esontweni namhla so noma ngabe ufika esontweni uyifuna lenza la Jesu noma uyifuna because it is good to be closer to the church, but it is best to receive Christ as your personal Savior. Amen. They are concerned about multiplying the church. Multiplying the church. I've been in church from 2011 till today. But they've been more years than me. But when they come to so, but the Lord, we need members that are productive to the church. Members that are done trial back. That are done in some uri. That are penemanka Moses. Oh, Jesus Christ. So keep it woman. Oh, what was the Lord? Phela Israel smart ukuthi Israel unqoba ngenqenduka Mose. But the Bible ifundisa ukuthi afike amandla yaphela abantu athandekayo uMoses. Mabaphela amandla kaMoses bayabona bohule. Yeah. Uthi akasakhona. But sekufuna abantu abatamlekele kulelo ntombela balabazalwane. Ukolelo ntombela balabazalwane. Sekusingeka abazalwane labatawulekelele. Babambise nombono. Hallelujah. Lombono unenduku lesifika umoba. Praise God. Isinokuthi phakathi. Yeah. Masikhuluma ngabazalwane abaproductive, nabazalwane abangabukeleli. Labathi naku uyawa ngala asifanele ngala. Kahle bathandekayo. Masikhuluma ngezinto ezifana nopolish ebandla. Kufanele nokuthoba sikhwama lentuli. Kufanele intuli posikhiphe sikhwama sebandla. But we must come on polish. Don't name no motion to not say, tell me, young, the polish, the beer inch. Nipu jive la, ni jive ni shishi polish, the beer win, Guru, it's a call. Amen. It's the Lord. It's the Lord. But you know, themselves are not productive, but number one characteristic here, they are acquainted to God. Where is what one is said on Bazalwane nisuke ekhaya lelisinto umhlangano lekhaya ubanjwa ngesonto ekuseni kuyo esontweni mawubanjwa umhlangano ngoba semini lenza umhlangano njalo ngesonto kawuthandaza usenkosi wathi uNkulunkulu demonstrate empinde ekholwa khona la sikubamba umhlangano nangivuke ekuseni ngigeze ngigqokele ngesontweni ngiya emhlanganweni ngigqokele kuyapha athandekayo esontweni mangifika emhlanganweni ngabona ukuthi le ifike esontweni sikwaba umhlangano lenekhathi ngihlela umhlangano nginemthandazo ukuthi inkosi abaqedze mabaqedza ngishaya speed umhlangano phela noma ngakora past 10 isonto ngena nga 10 mhlabe speed nango ngisha speed ngijabula ukuthi mayingene nje ngike inkosi nami nibe ngikhona fike manje insenteni user marketing to God ngeke usumhlukanise noNkulunkulu nabazalwane abaproductive nabazalwane abatawuthi noma kukhona konke labakugcinaka emhlabeni ungazi bathengiseni bathi bakudzela konke ngenxa yakho. Abazalwane bakaki babengwenye abazalwane laba acquainted to God bamangala lekhanga lelila kushoniwe bathi ukuthi phela ngokushoniwe siyahlala siqinqomo sithibe sithule ngamva uNkulunkulu akhuluma lekhasi kwakho asinalo face lakho khuluma asinakufela thuba ngasuku asibazalwana bona kalutho uNkulunkulu usemsebenzini khona uNkulunkulu uyabafuna abantu funa abantu bakubani awuhlala umbalo basisikhathe kokuthi lo mzalwane lona bakabona lithuba lephefumula uNkulunkulu ngeke uzumfika. Amen. Wena le university lakhona hayi babo mangise eThekwini High School umthetho form 5 2014 umthetho form 5 2014 nginchairman wa-SU so manginchairman wa-SU ngithi no ake siqale umkhankaso sihambele onke lamabandla lalokhaya
because kunabazalwane abantu praise team lemabandleni but la sikole nasibado ngoba khona manje funa sibavumbulule sibe nako la ayitofihla khona la zawungenele emabandleni zaphuma lesikhethe sebazalwane le emabandleni basebenza but la sport masikhuluma ngenzalo lo productive le la khona unembono nembheja se-AEC kwakuthi mina ngiwasembele lasibathi bovama lasibathi nabovumile khona liye jala kangwena manje sengikhohlwe enkalimalano nalo salibone ngwane kasiladi labantu labo sibathi ngekufreda umbono they are acquitted basi mabafika kule nzawo yasengwane college bangadifiki wena nje le high school wafunda khona bakwathi hallelujah. They've got a focused lifestyle. The lifestyle here, when John was telling God, it's focused. They've got a focused lifestyle. What's he doing really bad? It was the one. Police can speak like so. Ban. We have never tell them and send them down. No one can see gray lona. No more say what can I see Roshana Pia about the Vetam Kapul and Tisla. Kufana neleje umkuba wonke nje loweka because never back way so we are tempted by useless things but must kuluma ngomlomo no productive kuluma ngalole focused lifestyle masithethe kwana nabafana siyavumela ukuthi asikuhlala madoda siyafunda so lesiyakhumana la majala sikhumana ukuthi kuyofundzwa madoda ngivela ukuthi wena degree lapha nami ngidegree lapha step tiyabina kwasitshela yena ngokubhizi education umfundisi mina nge theology ubhizi amino focused ngibalina ukuthi bangiqedza leyo ngiyathandaza ukuthi Nkosi kumele kuthiwe nje seyikhona masters anseni focused lifestyle nje impilo ihamba ngabo 5 years lokho bo 25 years ukukhashana every 5 years evaluate yourself one day ikhona inqubekela phambili wendini every 5 years dikala one day amen kwaphela 5 years ungethi ukuthi wathi ukuthi ulate every 5 years you have having a focused lifestyle mina nje sengiyathi the next 5 years ukuthi ngidaba ngendawo I know because I've got a focused lifestyle. Sizamale you need. Uzamala ukwenza bathanda ukuthi kusasa basekhuluma ukuthi yini you need sengisebenza but sisuse nathi idlubu lethi khona labaqeleni sibeke ekhasini la sibeke idlubu mala ubonakala ukuthi ubhekwa. Amen. If your life is not focused but aba focused abantu babe successful emva kwalo soyaqala wena hasuka lapha phela nje ukuthi batela umabe bani unalo manje ukunanzi nawo make bana kangena eklasini make bana akufakela information enhloko but information ifakela bani I read 10 chapters of the Bible a day because I'm a scholar and every day I need to find a secret in each and every day lamalanga ngidila ngale nto zalokuthiwa ngTimothy ngiyadadisha mbamba ngale ndlela ngimangele ukwenza ukuthi Timothy abe ngumfundisi waJohane nobhala Sambulo Timothy abe ngumfundisi waMaria make waJesu makuthiwa kuye ungafuni ukusha bakho betheleleke wangashiyo ukuthi uthelela abafana but kwathiwa lelibandla loluholo laseFeso kunebantu abakhulu lakhathi labasenjezulu ishumayelo yakho ayimenethise umuntu obhala Sambulo amen ushumayelo nje kuluma sisulu nje imncane Usuma shumela mnike assignment umuntu abawufuna. Jesus Christ. Amen. Labazalwane laba they are obedient and teachable. Phela masinakhuluma iqiniso angathi balokho. Kunabazalwane losaba ngisho kubayana. Kunabazalwane losaba ngisho kubathethisa. They're not teachable. They're not obedient. Uyathi futhi phela uma umfundisi abathandela ukuthi siyabona nje
siyazi ukuthi mangikhuluma nabantu the job is going to be well done. But ngikhuluma nabantu ngeke azakwenza. Bese kuthiwa abafundisi bane favoritism. Kanti siyabona ukuthi mangithela la lidada le. Ngeke libe manje. But mangithela la kuthiwa manje. Sine sesiwadi lo mlabalala. Bese kuthiwa ama-committee kuhamba abantu banye. Kanti ngilokuthi they are teachable. Ngilokuthi they are obedient. But wena uhlalela kusola nje. Hello teacher. Umzalo lo productive. Lo tathi bathiwa ANC asikwendi into kunalo angasho ukuthi why. Ngoba kulokho ngoba why mthandi bani. Akale nje ukuthi why. Nabazalo laba they teacher they don't question. Nakathi principal baba. Ngitela nini ngale phethi. Taka Mr. Price, angisho ngabathandi kahle. But same thing nakile taka Mr. Price, tiyabonakalisa ngekhathi tonke. Ngisho kabini. Phela mina ngiminister of the way. Mangene esitolo, ngiyangena ngibuka ukuthi lokhu kanjani, lokhu kanjani. Phela ngishuma evele. Amen. Hayi ungayi lapho basebona. Girls, don't go there, Jesus. Akanithi girls. Amen. Don't go there, ladies. Tima sikhulu. Makasho njalo babe ngikwenye umfundisi athi ungayi lapho kunalokhu ungasho ukuthi why. Because you are respecting the wisdom of the men of God. Amen. Nabazalwane laba they are obedient and teaching. Nabazalwane laba they maintain purity. Purity. Focused lifestyle plus purity is equal to a Paul. Nabazalwane lo purity we maintain. You know, makuthiwa into bengayifuni bathande ngayo empilweni yami lemangweni. Bengafisi lemangweni kuthiwe bathi simbonile. Ngibona ngihamba nabani. Ngoba yakwenda lokho bathande ngayo. I maintain purity ngayo yonke indlela. Amen. Praise the Lord. Amen. That is why impilo yami akafanele ibe neprivacy. Ukusembhaqabhaqa emakhoneni nasabonakala. Because once ngene mina bathande ngayo into le into wengini 30 seconds ibhala umango wonke. So that is why everything should come and kukhulunywa ngini. Noma ngabe semphakathini, kumele nje ngikhambe emphakathini ukuthi labafana bayenzelela. Ngoba ngadala ngasho into leyo, lamango nsethu uyasikhubose lo mfana. Yeah. So yonke into yami I should maintain purity. That is why when I'm about to speak a statement I need to think, twist, control the statement up until it's a word of right. Because I'm fun. Amen. Amen. Because I remember they are concerned with self-development. Self-tenders. Let me tell you, Litsinga Balabasha, that ever in being productive. But what I'm saying about parasites, never know. You said about never flat chest and Nagala, prodigals, never know. You said about the same rulers in a sense as soon as involved. Never know. Little Palka, as a law. Litsinga Balabasha, what would you be productive? The Madame say, I know job, but you put all out. Amen. If you do your mood, who is cutting my corner and back? Aren't you a parasite? Aren't you passive? Aren't you a prodigal? No ma, are you productive? You call her in the say. This guy told her. The goal line did say. Go let him seven them. This guy found out. No more language. We are sucking the church dry. No more language. How gay. Kuna lamika singatandaza. Sisi babe ngumntwana wabo. Ngicole. Yabona bakuthola into lemntoko lamuhla. Discover ukuthi ukuphi wena. Ngabe khona uNkulunkulu akususanga. Ngabe khona ibandla elibenefita. Fine. We are called us to see. Sisi kufaka committee siyabothela.
But ibase yakho yokuthandaza is very weak. But we are not teachable. But when we are taught, no. Akungihambeli kahle. uNkulunkulu lamhla bazalwane. Ufuna nje ukusitha umzalwane munye. Ngoba Sathane wenta kanje bathandekayo. Akanazo sitya Sathane sekusebenza. Ufuna umzalwane munye ngekhathi ebandleni. Athela umoya we-arrogance. Athela umoya we-disobedience. Athela umoya wehluleka ku-maintain purity. Banamuhla, God wants to raise a generation that shall be united in being productive into this church. Ngiyawuthi noma sengingekho angishayele nathi athi hey mnakethu kuyavutha belebele kuyasha ngala nesisu Sathane kubuhlungu. Mina ngifuna ukuthandaza babe kwenu. Ukuthandaza nebazalwane bathi God help me. I want to be productive. I want to develop myself. I want to develop the kingdom of God. I want to do justice before the Lord. Ngifuna wena nje